Құрметті серджілеріміз, Миле телеканалында хаберлер вақты. Студияда мен Мухаммед Зикирияев шалышам. Русия президенті Владимир Путин Украинаның Донецк ве Луганск вилаятлерінің айры районларында яшаған сакенлерге Русия гражданлығыны берілуінің сады усуларыны назарда тұтқан эмиріні имзалады. Русия ватандашларының қабул етмек үшін олар Русия ішкі ішлер визирлігінің территориал органларына Русия Федерацияның гражданлығына қабул етілуі ақта ариза язмақ кереклер. Қырым Жемхуриятында агросанай комплексінің инкишаф етмесі үшін бұйық имканлар бардыр. Бұл ақта Қырым елбасшысы Астрахань шерінде Русия қойжалығының визирі Сергей Патрушевның реберлігінде кечірілген топлашуында фікір үйірсетті. Сергей Аксеновның фікірінже бұңа ән әвеля тіби иклем шарайты ярдым еті, агромақсулат ішлер чықарылығы кет-кеті арта белі региональ брендлер өзлеріні танытты. При всем этом у нас культуры давно переориентировались, все сельскохозяйственные производства от влагозависимых на засухоустойчивые. В общей сложности в Республике Крым с 2015 года заключено 59 инвестиционных соглашений в сфере развития агропромышленного комплекса в общей сложности на 59 миллиардов рублей. Сегодня крупные инвестпроекты реализуются это по строительству тепличных комплексов, элеваторных комплексов, заводов по переработке подсолнечника, реконструкции животноводческих комплексов, строится плодохранилище с регулируемой газовой средой. Идет строительство прудов-накопителей. При поддержке правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в общей сложности было инвестировано в сферу агропромышленного комплекса 9,3 миллиарда рублей. Это чисто было... Русия көй қожалығының визирі Сергей Патрушев хайт еткенлеріне көре Жүнуби федераль округ Керчектенді мемлекетінің анбарадыр. Ел о Русияның бұртуклі ашлықларының жиылуындан 25% ерні ала. Шымдыки вақытта бұл округ Русияда агросанай комплекс мақсулаты чықарылығы бойынша үшінші ерде ерлеше. Халқара Ялта иқтисади форумның рейсі Андрей Назаров яны сайранған Украина президенті Владимир Зеленскийні экибин 20 сенесіне кечірілежек форум ғадавет етті. Бұдан да ғайры тешкели комитет ilk сефер қомшы девлеттен келген әйе намлы мұсафыр унваныны бермеге бақажақ. Назаровның сөзлеріне көре кележексене Русия-Украин мұнасебетлерінің елештірілігіне бағышланған мақсус бөлік азырланажақ. Учитывая такой интерес и подтверждение отряда украинских коллег готовности приехать в Крым, а также смену президента, на которого украинский народ возлагает надежды по урегулированию конфликтов и преодолению внутреннего кризиса, мы планируем пригласить украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским посетить 6-й Ялтинский международный экономический форум, чтобы пообщаться с крымчанами и посмотреть, как реально Крым живет сегодня. Украинада, Русияның озунды әрбір сада мұнасебетлер ейлештірілуіне бұйық мерақ бар. Чоқысы саясетчілер, иш адамлары, медениет ве жемат әрбаплары қомшуара бағлық, доғырылмасы ве ғайрыдан тіленмесі істейлер. Юхары радада қайтеткенлеріне көре Украин президенті иетнен берабер Ялта иқтизади форумында іштірақ етсе, чоқысы давалы суалер чезілуіне ел ачырлар. Ахмезжеттің коммуналь қызметлері ава шарайетлеріне бірден жауап берділер. Оператив қожалық топлашу вакита шатында шер мемориетінің башы Наталья Маленко сұжалықларнен темин еткен тешкелечіларға ве профиль структураларға қыздырып мевсіміні қайта девам еткенлері үшін тешекур білдірді. Крым тепла коммуналь энерго идаресінің векелі Сергей Артеменко берген малюматқа көре, шымдыки вақытта иштимай инфраструктура объектлерінің эксериеті вешер чоқысы чоқ квартиралары евлері қыздырыла. Крым в истории русского мира интернет ярышының ғалиплері келді. Испания ве Юнанистандан келген мұсафірлер бір-де-бір Қырым шифаханисіне бір авта ратлана жақлар. Табиат ве тарихи дихатқа лайық ерлеріні зиярет етежеклер бір экскурсия маршрутына бізім телевизион тақымымыз да бұлында. Тавсиратлы жа Султанеси Такаева тариф етежек. Фотографом ответил,
У меня есть уже несколько десятков дворцов. Я не хочу строить дешевый дворец. Я хочу, чтобы было дорого. Кушларның сеслері өзеннің шырылдавы ве ер тарафтаки ешелік. Алупка паркында экскурсия өткерілді. Дмитрий Воронцов сарай құружилыға ақта тариф еті. Да, часы, которые сейчас бьют, они, кстати, английской работы, и их установила та же фирма, которая установила знаменитый Биг Бен в Лондоне. Елена Эрнандес Романенко Крымда бірінші сефер. О, Испаниядан келді. Анда орыс мектебінде оқой тамамшу ерде ярыш ақында білді. Ирина Анасынин иштирак етмеге қарар алды. Игрым суальге жауап берді. Ве Крым мен үшін не демек мевзуда инша езді. У меня сразу всплыли воспоминания мои о Крыме. То есть для меня это было всегда восхищение. Я здесь была в студенческом возрасте, когда мне было 20 лет. Это какой-то бриллиант такой в моем мозгу, что я думаю, какая прелесть. То есть нужно повезти туда ребенка, нужно обязательно, чтобы ребенок мой посмотрел, какая это прелесть на этой земной планете. Сонра Эйет сарайға ел алды. Мында олар бина құружилығының чоқ еллық тарихы ве уникаль мемарлығы ақта білділер. Ве музейны зиярет еттілер. Вот такими железными молоточками каменотесы, камнерезы обрабатывали камень диабаз в течение 20 лет. Маршрутын невбеттеки ноқтасы Ливадия сарайы олды. Мария Афанасияди үшін Қырым екінші ватандыр. Оның генчлігі тамамшу ерде кечті. Мында о ақайға чықты ве уч бала доғды. Сонра Юнанистанға көчіп кетті. Бу ярыш есе 14 жылдан сон ярымадаға қайтымақ имканını бағышлады. То у нас с Крымом связано, вся жизнь наша. И, естественно, я написала о пути всех народов единения в процветании на территории Крыма. Очень приятно, что все национальные меньшинства живут именно в единении в процветании. Интернет-викторинада дүнияда 64 мемлекетінің сайкенін иштирак етті. Финалға тек 28 инсан чықты. Тек учы есе Ғалибе қазанды. Енді олар бір hafta девамында Қырымда сияхат етежеклер. Султания Естакаева, Герай Абдуллаев, Миллет үшін. Ахмеджетте эрменилер геноцидінің құрбанларыны андылар. Ананеви Уруш, Юруш Севастопольская ве Козлова соғақларының чапразында башланды. Sonra ескі Эрмени мезарылығында yol алынды ве анда бұл геноцидінің 100 еллығына бақшланған абиденің янында митинг кечірілді. Эту трагедию мы не забудем никогда. И я обращаюсь, конечно же, ко всему мировому сообществу. Выступить единым фронтом против такого страшного зла. Выступить единым фронтом признания геноцида армянского народа. Вспоминаем каждый день в году. Каждый раз, когда мы открываем тот же интернет, те же книги, мы воспитываем детей наших на этой волне, чтобы никогда не забывали. Нужно и помнить, и чтить, и продолжать работать над тем, чтобы никогда в истории не повторялись подобные страшные события ни у одного народа. Бергілеріні төлемеген Украин мүлк сайплерінің жедвеллері тізілді. Бұақта Қырым Жемхуриеті бойынша çalışқан УФНС қызметінің ребері Роман Ноздрачев Ахмеджетте Сергей Аксеновнен кечірілген көрішівде қабер етті. Ноздрачев айтқанларына көре шетел ватандашларына өз келелеріне декларация көстермеклеріні үшін де авто қалды. По иностранным собственникам информационная кампания у нас проведена, у нас есть списки данных граждан. Если сейчас до 30 апреля они не будут идти навстречу, то мы будем совместно с правоохранительными органами уже их править. Поскольку у них есть сейчас законодательная возможность еще 1 неделя задекларировать данные доходы. Қырым елбашысы осынев бетінде мақсус ел тапып, меселені қануневи севеде чізмеге азыр олғана ақта белдірді. Қырымдаки бергі топлайчыларыны қошма оларақ бұл сенемескен кираға берілігі ақта en azdan 3000 декларация тапшырajағы беклейлер. Бірінші 3 ай девамында бежірілген ішінің нетижесіне көре, Қырым бюджетте қошылған паралар 112 файзға артажақ. Қатырлатамыз кешкен сене идаре Жемхурет бойынша 100 миллиард рублелік бергі топлады. Русияда тіл чешітлігінің сақлануында яшларының ролі. Қырымда бүгін бойлы мевзуда конференция кечті. Оның кетішатында Русия тамыр қалқыларының тіллері деп адланған яшлар фестивалі аққында сөз юрсетілді. Тафсиратылы София Шукурованың левхасында. Чоқ милетлі Русияда тіл чешітлігі сақлануында яшларының ролі.
Бу Крымский маяк бүтін Русия миллетлері генчлер фестивалі арфесінде музакире етілген эсас мевзу олды. Третий год мы возвращаемся именно сюда и никакое другое место даже не рассматриваем. Это является наилучшим подтверждением гостеприимства крымской земли. Фестиваль Крымда енді üçüncü кересі кечерелечек оның мақсады бүтін мемлекетінің яшларны бірлештірмектір. Ярым адаға 17 субъекттен 30 миллет векілі келечек. Крымда өз милли байлығыны тақдим етежек. Будет крымско-татарский коллектив, болгарский, украинский. То есть, вот я же говорю, порядка 5-6 коллективов. Ребята, представляющие многонациональную молодежь Крыма, конечно же, будут с нами в этот день. Это же мероприятие направлено действительно, как вы правильно сказали, не только на объединение регионов всех, но и чтобы крымчане тоже себя чувствовали органичной частью этого. Ахяр ве Ялта шерлері генчлер фестивальның эсас мейданлары олачақ. Әрбір іштиракчы өз милетіні тақдим етежек. Сонра Крым дүлберлігінен таныш олачақ. Фестиваль милли ерве ойынларнен екінленежек. Башындан Крымский маяк юнанлар медениеті бойынша фестиваль оларақ тақдим етілген еді. Бүгін оның мақсады век көлемі денішті. Мұнда Якутиядан башлап Псков вилаятіне қадар Русияның регионлары желіп етілежек. Прикосновение к духовности, есть прикосновение к культуре, есть социально такие важные моменты, которые, скажем, молодежь получит друг перед другом, поделится. И это же создана возможность как президентом Российской Федерации, так и нашим субъектовым правительством Республики Крым в лице главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, дает возможность молодежи показать позитивный имидж всей России в целом, а соответственно крымчане покажут все, что позитивное происходит у нас в Крыму. Крымский маяк адлы бүтін Русия милетлері генчлер фестивалі бір мейданда, яғни Крымда Русияның эпісі милетлеріні бірлештіре. Тешкілетчілар бұд тедбірге ярым адамыз пек келешкеніні қайды тейлер. Наше федеральное агентство по делам национальности вот уже последний раз на встрече с главой республики Сергеем Валерьевичем Аксеновым подтверждает, что динамика у республики очень положительные, стабильные отношения в сфере межнац. И, конечно же, что важным является, что уровень показателей по проведенным социальным опросам выше, чем в целом даже по субъектам Российской Федерации. Если там 80, то у нас 90. То это как бы очень хорошая положительная тенденция. И, конечно же, наша совместная со всеми задача о том, чтобы, как говорится, сохранять, но и приумножать все эти отношения. Фестиваль өз ішіні 1 майыс күні Ахярда башлайжа ханда Ғалибе күніне бағышланған ватан перверлік акциясы кечежек. Тешкілетчілер яқында бұл ярыш халқара севейге чықажағында еминлер. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Газнен темин этулевде сынырлар. Луговой микрорайонда Виахмеджит-Шер округында Крымгазсеть адлы Мойсесе мескен микрорайонларында газ берілігі тоқтатажақ. Бұл план бойынша кечірілген ишлернен бағылы. Крым Патриот форум адлы форум кечірілді. Ватанпервер тербиесі сасында региональ сиясет бұсене Крымны алман фашист бастықларынан азат етілігі 75 еллығына бағышланған. Форумның программасы черчевесінде иштиракчыларының конушмалары үшін мұнашқа мейданлары яратылды. Бұл ерде бізім телевизион тақымымыз да болынды. Кырмызы берет аскерінің дықатлы бақышы. Генч аскерлер форум иштиракчыларының бөлі қаршылайлар. Полина Шабанова керечті Арби ветанперверлік әрекетінің фааль иштиракчысы. Я очень люблю участвовать в разных мероприятиях своего города. Я патриот своего города, и мне очень нравится, что я в этой организации. Крым Патриот форум. Буачық мейдандыр. Мында ветанперверлік әрекетлерін тешкілерчілары көруше. Ойынды 2-ші сефер өткерілі. Бұл сене оны Крымны алман фашист басқыжыларынан азат етілуінің 75 елғына бағышладылар. Яшқарға тербие беру саасында региональ сиясет бұл эсас мевзудыр. Это очень большое, на мой взгляд, значимое мероприятие не только для нашего города, а и для Крыма в целом, потому что суть мероприятия в том, чтобы отразить патриотический настрой крымчан, показать направление дальнейшей деятельности, ну и решить какие-то вопросы, которые могут возникнуть в связи с этим направлением. Мусави шекилде субъект. Керич сакинлері Девлет Думаме бұсларынан таныш олдылар. Яш аскерлер акимет органларының ишақта малюмат алдылар.
Для нас, крымчан, патриотизм – это, в принципе, основная черта всего нашего многонационального народа Крыма. Данный формат будет расширен и будет проецироваться на другие регионы нашей огромной страны. Арби Ерлар, Векеричи Девлет технологик университетінің студентлері ижрает кен вальс. Олар форум мусафирлері үшін саналаштырған бетамперверлік темашасын азырладылар. Тедберде лица Крымской юной армии адлы фотосерги. Арби техника веселя тақдим етілді. Эписы штыракшілер үшін тарға ашқанесі чалышачақ. Диляра Шевкетова, Севиля Меметова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Қыдырлес кечірілген ерде бедава етіп бармаға мүмкін олажақ. Автобуслар Ахмеджетнің қатынажақ, бұақта Ахмеджет мемориетінің рейс муавины Якуб Зитулаев хабирата. Маршрутларыны сіз экранларыңызда көресіңіз, қатырлатамыз байрам майысының 4 күні кечірілежек. Қыдырлес байрамы Қарым Жемхуриетінің милетлері мұнасибетлері ве сүргін олынған гражданлар ішлері бойынша Девлет комитеті Қарым Жемхуриетінің мединет визерлігі ве Бақшсара районының мемориеті тешкіл етелер. Яшлар үшін Қырым Жемхури китапханесінде «Прошу слова» адлы 7-ші Жемхури әдебият фестивалінің финалы кечті. Фестиваль Ярамадының ән яқшы яш язычылары ве шайырлеріні топлады. Конкурс іштирақчылары өз несір ве намс әсерлеріні тақдим еттілер. Олардан ән яқшылары дипломлар ве қиметлі бақшышларынан тақдирленділер. Деревья, раскинув свои рукава, тихонько скребут бетонные стены. В кофейнике мягко мурлычет вода, решая людей нерешенные темы. 7 лет назад пришла такая идея очень хорошая для того, чтобы не только популяризировать чтение среди молодежи, мы решили еще и искать талантливых молодых авторов, ребят, которые в будущем могут стать достойной заменой уже известным крымским авторам. Фестивальды яны номинациялардан бірі публицистика олды. Бұл ерде конкурслантлар ичтимаи жеттен мұйым мемзуларыны көстерділер. Тешкілячыларының фікірінже бұл ән ағыр конкурслардан бірідір. Чөнке бұл жанрда мойылев әршейіні қысқа ве ачық айдын көстермелі. Я представила свою работу «Сезонная речь». То есть каждый раз, когда я хожу куда-то гулять, иду со школы, каждый раз слышу этот порог, если его можно так назвать. Чтобы был огромный складный запас, нужно читать книги, как я говорила в своей публицистике. Чего люди, конечно же, не делают, и чтобы выразить свои возможные эмоции, переживания, ярость, они используют нецензурные слова. 7 ел девамында Яшлар әдеби фестивалі яш язычылар, шайырлер ве публицистилер арасында ән бекленілген вақиялардан бірі олды. Ялты шерінде мотоцикл ве енгіл араба иштирағынен қаза юз берді. Нетічеде бір адам әлі олды. Бұақта Қырым Жемхуриеті бойынша Русия веб-холеде вазиетлер қызметінің матбуат қызметі қабиреті. Бұл қаза түневін күндіз вақытта шосе туристов деген ерде олды. Евелкі малыматқа көре бір нақлиет вастанын айдавжысы екінші іштирақчыге ел бермеді. Бір адам яраланды, шатлар айтқанларына көре байкның айдавжысы зарар көрді. Мутехазыслар қазаның себеплеріні белгілелер. Белі олмахан хасталық 4 ел девамында Қырым екімлері ичкі қазабасының сәкеніне диагноз қойып оламайлар. Ләкін хасталық тек ағырлаша, тек ағырыны тоқтатқан иләжілар біраз ярдым әте. Бұтын тәдәвилев бойледір. Нетижеде РКШ енді атта юрып оламай. Сервер Аджиридинов настыл хастылықтан тәдәвиленмеге білмей, ләкін 4 евляды үшін яшамаға істей. Тафсилатлы малюмат Айшы Шлакова біле. Тихо. Сервер Ажиридинов әнді чоқтан қатты тұтылывлардан азап чеке. Бұ бірден ұлған шей ве бойле вақыта бір шей ярдым етмей. Бір күнде бойле тұтылывлар чоқ сефер текрарлана. Егер күндіз бұ енгілже кечсе, гечелері бұ адам пек чекіше. Чувствительность разная. Это нога сильно чувствует, это нога холод не чувствует, тепло не чувствует.
и брыкается, ноги самопроизвольно выкручивает. Булар эпосы 4 ел эвелси башланды. Сервер Ажиридинов сол тарафы уюшып башлаганыны абайлады. Sonra алыда Азияды агырлашты. Экимлерге катнавлар, анализлер, чеши диагностик усулар. Бір шей нәтиже бермеді. Диагноз олмаса тедавиленю де yok. Кырым тибиетчилери миелопатия хасталыгыны таптылар. Просто нету диагноза, я не знаю, как дальше быть. У меня она обостряется. У меня слабости. Вот. Делать что-то не могу. Практически ходить. Это тяжело, конечно, сказать. Это не ходьба, но передвигаюсь как-то. Ну, очень больно. На обезболивающих, травмадол. Ну, это сколько его можно пить? Сервер Ажиридинов 46 yaşında. Eveleri o marşrut taksisinde aydavчы olup çalışaydı. Şimdi ise sakatlar arabachığında otura. Hastalık gün-günden ağırlaşa. Ona birinci müddetsiz sakatlar grupası berildi. Bu vaziyetini çözmek için tek bir yol var. Bunun için Moskvaga ketmek gerek. Paytaxtaki hekimler hastalıkını tapa ve belgiley bileler. Ama bu şahsi klinika, ailenin parası ise buna yetişmey. Server ağanın umur arkadaşı işten ketmege mecbur oldu. Sakatlık nefakasına yaşaylar, Kurantada 4 bala var. Нам сказали, что одни сутки 10 тысяч рублей. Сколько продлится обследование, они тоже не могут сказать. 7-10 дней, говорит, может 2 недели. Говорит, пока мы не поставим диагноз, мы будем обследовать. А там уже мы будем решать. Может быть лечение, а если надо будет, мы сделаем операцию. Server ağanın umur arkadaşı aytkanına göre, olar klinikada bir ay olmak gerekler. Bu ise 300 bin rubleden ziyade para. Ajiridinovlar ailesi epısıyla kayıt kalmagan insanlarga müracaat etip yardım soraylar. Ekranlarınızda para geçirmek için rekvizitler gösterile. Kızı da evleniyor, babası da evleniyor. Server ağa neden tedavilenmege bilmey, ama 4 evladının firağını görmek için yaşamağa istey. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Yakın günlerde Kırım'ın Kimir rayonlarında Sufhal tahmin etili. Kırım Gidrometeorologiya idaresi bergen malumatha ko'ra aprelning 25'inde akşam ve aprelning 26'sına sabah Kırım'ın çöl ve dağlık rayonlarında 2 gradusgacha sovuqlar olması beklenili. Bu noktada yayınımız sonuna yettin. BTK Rus tilindeki haberlerini kaçırmanız. Görüşmek üzere.